Bisi kwtal no Lamsokgwi sa Tring Bisi kwtal no Lamsokgwi sa Oh mareso Oh teaching show Hai ang Satnariang khulumkha jotono taklai Tipra Bisi kwtal Tring no norok joto bebaksa lamsokna bagi phaitongo norokni amchai Behelabari hati thungno khlawo ingke panda songsangnai rongkha Behelabari Tring Committee ingke taklai 21st December 2025 ni horo ang norok jotono chungbai baksa o Tring Bisi kwtal lamsokgwi pandao phaimanjak phaina bagai jotono khabai khubai ke kobokjao tai hambaya horo Behelabari Tring Committee ni joto adamsungno abuniya gulo special hambaya horo जोंनो ओ पान्दाव कबकनाय तै ओ पान्दानो बेबाक फाइसिंति नायकलि तुइदुलि तंनाय बरम गोनां चिनि बलं मन्त्रि मुचां अनिमेश देबरमानो खुलुमखा आं अधिराज हास्तिनि बेबाक बरकनो ताकुदे भुसुना खामजों याफरो खानिचिबाय हामबाय जतन याफर याफय खायसे कक्तमा बेलाय तंथमानि ताख्लाय बिसि गोताल एबा केबा जों चिनि ट्रिंनो पालायना बागै आं आंनि बेन्ड ब्रिफिं बेन्ड बाय हायदङ बेहेलाबारि आमचायाव अबनि बागै जों बेलायखे खाथं खाजाख्लाय हामबाय याफारनाय दाख्लैनि अ ट्रिं पालायनाय जे निजे कमिटि अ कमिटिनि बेबाक आदम संनो आं हामबाय याफारनाय पाइपलाया दाख्लैनि अ पान्दानि बेबाक फाइसिं नाहारै याखै तुइदुलै नायथक खालायना बागै कलम देखिग्लायबिनि जरारमाननि बिसिंथिखे जों हामबाय याफारनाय चिनि हास्तिनि बलं बेरेकनि मन्त्रि मोजां चिनि सार अनिमेश देबरमानो बिनि नायकुलमुं बिसिंथै दाख्लैनि बेहेलाबारिनि अ ट्रिं पान्दा संसाना जाना थांदङ खुलुमखा आं सान्तिता देबरमा दाख्लै Tring Bisi kwtal पालायनायनि फाइदङ आं नारनि आमचाय Behelabari hati khangno khlawo pandano songsanai rok wngkha Behelabari Tring Committee 21 December 2025 tei norokno jotono chumbai baksa Bisi kwtal lamsokgna pandao hai manjak phainani bagai ang norokno jotono kobogo tei especially hambai mario जोंनो बेबाक नायकलि तै पान्दानो बेबाक फाइसिं तैयै नायकलि तैयै दुलै तंनाय बलं बेदेकनि मन्त्रि मुचां अनिमेश सारनोबो खुलुमखा jotono ang Smriti Jamatia ani 21st December Tring Bisi kwtal lamsokgwi bagai जों briefing band phaitongo huai Behelabari hati thangno khlawo Behelabari Tring Committee members rong belai ke hambai asok naito thok panda songsamani bagai tei sini sar Animesh Debarmanobo belai ke hambai खुलुमखा आं स्वर्गश्री देबबर्मा आं फाइतंगो Behelabari o Tring Bisi kwtal no norok joto bebaksa lamsokgwi thai Behelabari hati thangno khlawo sal 21st of December 2025 hamba yafarna musungo chini Behelabari Tring Committee member ni phani tamani bagi special hamba yafarna musungo juno koboknai beba phasinti pandano naikoli tuguli tangnai bolong bedekni mantri muchang sar Onimesh Debarma sarno balaki hambai minor jotona haino hai jingbai baksa palki phai Tring Bisi kwtal no lamsoknani phano juno logiri phainani kobokni narugo jotona balaki hambai Hai, khulumbai jotono ang Smriti Debarma Lainong jotono kaham kereng tongmana hingke nor ko saino mana baskango 21st December phaitongo hingke 21st December to seng jotono saimano chini ko borongni Bisi kwtal hingke seng taklai Bisi kwtal palaina bagai phaitongo thai wngkha Behelabari hati thungno khlawo to pandano songsanai rok wngkha Behelabari Tring Committee hambai mayafaro Behelabari Tring Committee rokno tei especially hambai mayafaro जोंनो koboknai tei pandano beba phasing tui donai bolong bedekni mantri chini sir muchang Animesh Debarmano Hello everyone, ang Ononto Jomatia. Phaiwi tongo norongni amchai Behelabari o 21st December 2025 chini Tipra Tring Bisi kwtal no lamsokgna bagai Behelabari thungno khlawo chini Tipra
Tring Bisi kwtal no kotor khlaiwi palaini bagwi ang chini mare kiching songno jotono khabai khubai ang kobokjao tai hambaya faro chini Behelabari Tring committee songrongno bo chini pandano asung naito thok khlaiwi songsamani bagwi tai ang hambai marwo chini bolong bedegni mantri okra Sri Sir Animesh Debormano bo boni naikol mun ni bisingtei apanda songsajangna naiwi tongo. Hi everyone, I'm Plongshmai Tiriang, the bridal season 2 ni winner. Ang phai tongo narai baksa Tring Bisi kwtal no lamsongna bagi nong ni amchai Behelabari wo thaingkha Behelabari hati thungno khlawo Behelabari Tring committee bai songsaja tai o committee no hambai maya faro and special hambai maya faro jungna kabongnai tai o pandano naikoli tidol tongnai bolong bedegni Montri Mojang Animesh Debormano 21st December 2025 ni horo norokjo tono o Bisi kwtal Tring no lamsongna bagai khabai khobai kobokjao hambai Bisi kwtal hapai ka khapang ka chodrin jaha Bisi kwtal